Remna a theih na kan soi moi te malak na Mizoram in mautam voi thumna kan tur kumsang khazakwa somnga pakwa khan Mizoram chon champui kan machona pulal denga kai shwai Mizo National Famine Front MNFF khan an theih to pin cham tur te chomdol na an thok ani an malak na kha India sarkar le khati layamin up to Assam state te khan an beng khon lo hle a Mizoram in champui kan tur po enga ma ngai lavin chanpui na min pelo Mizo mi pui te tur na anasat avangin India laka in lakshan do na alo piang ta a Mizo National Famine Front MNFF po chuan Mizo National Front MNFT in October ni somni pani sang khazakwa somruk pakhat khan an pol ming ang thlak zui bok hun local zela March ni khat sang khazakwa somruk paruk lo thlen chuan MNF chuan India laka in lakshan na zalen na independence apuang ta a Mizoram churam boy kan ni zui ta ane ramboy hian kumsomni chung zet a o a thisen tam tak luangin nun na tam tak kan chana mi pui torna anasa hle khovela ramlian ber pasari na sarkar ro puile chak ber zenga mi do kan ni avangin kan nam pasal thaten an tum zalin na pum hlom independent po chu an swal chuak zo ta bik lava India sarkarin aral thuam nei that berber manga min be avangin kan dol zo lo ani ber India ram chung mundanga ati ngai reng lo jet fighter mangin min be chiamani mi puite torna anasat avangin kaushan le pol sang in rem andu a mi pui tam berin andu bok chuti chuan in remna atan kaushan le pol sang in ma an la a in remna a theih na ma ni na kalsan le ma ni in hlan choi moi phu miro pui tak an MZP chuan heng miro pui tak hi remna ni piang in a choi moi thina kumin remna ni voi somthum pariat na po hian remna atana mi thol lok miro pui pali heng pupi Lalupa Pu JH Rothuama Pu Ngurchhina leitle pu Lalthanzauva leite hi kan choi moi le donani heng kan mi choi moi tur te hian kumsang khazakwa somsari pathum khan rambuaya wanga Mizo mi puite torna na satak choka pui turin Brigadier T Sailo ex-Chief Minister Hovin Human Rights andina sipai an chet rowatak mawangle mi puingen na avangin remna le muan na policy nei chungin Human Rights member omsa te vek hian People's Conference PC Party and din le tazokani voin kan choi moi tur te po hitel zelin kumsang khazakwa somsari pariata Mizoram MLA General Election khan MLA ta na thlantlin Anni hlom remna atana in biak na kunga harasatna oma an shiada wangin khati laya Mizoram sarkar PC Party an thlop na chu an nuk doka Mizoram po President's rula anom zuita ane PC Party chu PCA le PCB ti ashiat ani zuita a voina kan choi moi tur te hi PCB ni in kumsang khazakwa somsari pakwa MLA General Election omlea khan MLA tan thlantlin le ane India sarkar le MNF in kara in remna tura in biak na asukuk le takzel wangin in remna atana in biak na a omle theih nan August ni somni pali sang khazakwa somriat pakhat khan an MLA ni na ro puile zaom tak chu Mizoram tan kalsanin an bangta a Mizoram tan anin hlan ani he anin hlan na ro pui tak hi a hun lai khan BBC News le All India Radio News 10 na satakin an puang nge a pulal denga point August ni somni paruk sang khazakwa somriat pakhata zema bok helipeta me pui ma thua soitum khan zoram mangai na wanga MLA ni na hlan tu te hi choi moina sang berlo hlanang cheu ti ina soi hialani Mizoram in remna kan nei theina ta na anin pek na an malak na le in hlan na te hi MZP chuan ro pui ati in choi moi tla ka angaya vo in hian kan choi moi ta ane choi moi te chanchin toy pakhat na pupi Lalupa hi January ni le sang khazakwa somthum pali council su khwa alo pianga pibil zarinen in nein tu na hian kulikon Aizawl an khosame kani Mizo High School atanga metric azo no in Assam Training School ATS Joy Meghalaya azirzom le a St Edmunds College Shillong atangin a graduate le bok zirlaya ni laya tanga ramve le manga imini in tum khatpo Mizoram le kachar ramri boya phaisen ram chu athian tinen an hum tlata man hialan tok amai ro chu hei hian ra tha chhoin Mizoram in helai mun hi kan lo nei pha theita ane huna local zela ezon nangel nget nein Northeastern Frontier Railway noya Superintendent Aizawl Out Agency na athoka ram amanga ina wangin sipai manato ka kumli vel zet jela atanga ne meni ruk sang khazakwa somsari paria general election khan PC Party ticket in phuldung sei bial tu na dampa biala hian thlantlin ane April ni somni pakwa sang khazakwa somsari pakwa a general election nei le ani khan
PCB party ticketin phul dung sei biala bok ding le in thlantlin le ani bok August ni samni pali sangkhazakwa somriat pakhat khan remna le mwana chungchanga in biakna a om le theinan a MLA ni na a bansan ane pani na Pu JH Rothuama Pu JH Rothuama he January ni le July sangkhazakwa somthum pakwa khan chalrang khwa a alo pianga pideng mingliani nen in nein tuna hian vaiba kon Aizawl an khosame kani kum sangkhazakwa somnga pariat khan metric azawa metric azo no in kho high middle school a headmaster na athok kum sangkhazakwa somruk pali khan Guwahati University atangin BA azole ane kum sangkhazakwa somruk paruka Mizoram boy nu khan ram hnuaya aludve a ramle namtan hun rei tak Central Jail Bareilly Uttar Pradesh atanga a jail tan hun chhong hi kumnga vel la yatling jail atanga aron chwa nu kum sangkhazakwa somsari pakhata tang khan sairang high school headmaster na athok le a anwa human rights zomin PC party azom le a kum sangkhazakwa somsari pariata MLA in thlana po khan PC party ticketin kho hai bial tu na tuichang biala MLA atana thlantlin ani April ni somni pakwa sangkhazakwa somsari pakwa a general election nei le a khan PCB party ticketin kho hai biala bok thlantlin le ani a August ni somni pali sangkhazakwa somriat pakhat khan remna le mona chungchanga in biakna a om theinan a MLA ni na a bansan vele bok Pu JH Rothuama he Congress alo no point MLA tan voi thumlai thlantlin le ani a avain voinga MLA ani ti na ani minister po alo ni to bok pathumna Pu Ngurchhina le thi April ni sompanga sangkhazakwa somthum khan pukpui khwa lunglei district ka alo pianga pichal thianginen in nein thakthing venga an khosa a June ni somni pasari sangkhazakwa somkwa panga khan chatuan rammin pansanta ani kum sangkhazakwa somnga pakhata metric azawa kum sangkhazakwa somnga pariata khan jorhata tangin BSc Agri azawle BSc zo no hian GM High School champhaya zirtir to na athoka anwa Agriculture Extension Officer alutle ani Agriculture Extension Officer ani no hian longtlai le champhaya te athok bok champhaya a omlai hian rambuain anang chinga MNF telin arammu ve ngala ramnoi sarkara Chief Commissioner na athok ani hunrei tak jail atanga a jail tan hun chung hi kumsari zet atling ramnoi atanga alo chwa no hian Aizawl lama ain beng bela Central High School veng hluya reivak lo zirtir tu na athok le ani kum sangkhazakwa somsari paruka thakthing veng Aizawl in sonin an in beng belta ani jail atanga achwa no pu in a phak tokin politics a ain mangzuya kum sangkhazakwa somsari pakwa MLA general election a khan North Vanlai Phai Bel tu na Shrang Tur zawatangin MLA thlantlin ani a Remna le mwana athlen thuai theina ani beisein kum sangkhazakwa somriat pakhat khan a thiantinen MLA tanghian an bangzui le ta ani India sarkar le MNF ten in Remna anzia nuwa Mizoram state in thlanpui masaber sangkhazakwa somriat pasaria khan MNF ticketin lunglei North Biala tangin MLA ta na thlantlin le ani a cabinet minister ani kum sangkhazakwa somkwa pathum khan Congress I party a lutin a hun top thleng a omane palina Lalthanzauva le thime ni kwa sangkhazakwa somthum pariat khan sial su khwa a alo pianga pizo than moinen in nein kulikon venga an khosa a July ni somni pakwa sangkhazakwa somkwa parukhan chatuan rammin pansanta ane PWD noya JE in athokchina PWD noya atholai han Mizoram chu abuai to pulal dengan Dhaka East Pakistan to na Bangladesh Mizo namsi peite training dan tur ngai to turinatira heta akal tum hian PWD ho tu te ashil lawa wangle thlani la ya thanga avangin an pute lung oilo chuan an hekta a sipaile police tin na sataka anzon nu in mission veng new street an manta ane Ministry sangkhazakwa somruk paruka apa athi poina ruang mo an phalsak lawa July sangkhazakwa somruk paruka silchar jela an thon thlazui ta nge ani chumin hnuah Tezpur le Bareilly jela te da leni a kum sangkhazakwa somruk pakwa December thla khana ron chuakta ani jela tanga alo chwa hnu hian sipai ho an chet rowa tak avangin Brigadier T Sailo tenen human rights andina chuta John General Secretary masaber ani Remna le mwana policia nei tura PC party din ani hnu po khan telzelin kum sangkhazakwa somsari pariata MLA general election a po khana dinga sate ek bial tun Aizawl South 3 a hian MLA ta na thlantlin ani kum sangkhazakwa somsari pakwa PCB ticketa thlantlin le ni in
Mizoram in Remna le muana tluan tling anei na atana India le MNF in biak na aom theinan August ni somni pali sang khazakwa somriat pakhat khan a MLA ni na abansan vele ane kum sang khazakwa somriat pali Remna le muana du tu te intel khom na pol Mizo Convention Party din ani khan zomin khobung bial to na east tuipuya MLA candidate ani a anua MNF a lutin kum sang khazakwa somriat pasari khan MNF headquarters a high command ane MNF party ticket in kum sang khazakwa somkwa pakhat khan bil khotlier bial tuna serluya MLA candidate anile bok Pupi Lalupa Pu JH Rothuama Pu Ngurchhina leitle pu Lalthanzauva leiten kum sang khazakwa somriat pakhata Mizoram Remna le muanna a om theina na an MLA ni na zaom le hlutak an kalsan na chuan ra tha chwa zelin India sarkar lai puile MNF ten in biakna an nei nuwa Juni somthum sang khazakwa somriat parukhan Mizoram Remna alo om theita a India ram le khovel huwa po Remna tluan tling berangai ani hialani